washumayelu fundisi wathi kukhona ilizwe lihle lingcwele lihlala bahle bodwa kena Umzalwane baba ubonwa ngani kulelo zwe lingcwele Nkosi yami nathi kasathi siyobona embili la kuyiwakhona kena akubonakala ngalokuhlephuka vele uzakwatiwa lapho ngathi kuyahlephuka umuntu umfundisa nje amavesi lamabili uva sekuthiwa somelapha soyimpencelezana uyazi webaba Mavimbela 14 Johana isiyo seni masingakhathazeki iwa amavesi asisekhaya baba 14 azi baba ngithathela phansi uma ngumfazi mina 14 angifune 14 la nami lelisonto lisebenza ngo 14 owaneni bashiye kuphi yazi into lezi 50-50 sinamalungelo baba nathi omama kakhulu ezweni nami ngizofaka ikhololo indoda phela Jesu wayenyaka ukuthi umhlobo wena uyintamo manje sofuna ukuthi ngiphathwe intamo yala sontweni baba intamo ngiyayidrayisa inhloko ngibaba le ntamo ngidrayisa inhloko baba ayikho inkinga yami intamo nganyonga inhloko yami ngajika yonke